Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye, ndizera neza ko mukomeza kugenda mubwirwa neza. Karasira Aimable yabwira urukiko ko ashobora kugwa muri gereza. Bwana Aimable Karasira Uzaramba uregwa ibyaha bya jenoside arishinganisha ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Aravuga ko iyo avuye kuburana akagera muri gereza bamukubita bamuziza ko aburana mu buryo badashaka. Magambo yabwiye umucamanza, Karasira Aimable yagaragaje impungenge ko ashobora kuzagwa muri gereza. Karasira aravuga ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza. Kugeza ubu abacungagereza ashinja ibyo bikorwa ntacyo barabivugaho. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine byo guhakana jenoside, guhishingira jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda ndetse no gutangaza amakuru ibihuha. Ibyaha byose arabihakana, akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana aramusabira kumufungura by'agateganyo kubera uburwayi. Ubushinjacyaha bwo busanga nta shingiro bifite kuko bumukurikiranye ibyaha by'ubugome. Bagiranye mu murwa mukuru wa Angola, Rwanda, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi bumvikanye gushyiraho umutwe wihariye wo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda. Ibyo byatangajwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola nyuma y'inama yagiranye na bagenzi be b'u Rwanda na Kongo hagamijwe gushakira umuti amakimbirane ashyamiranyije ibyo bihugu byombi. Bwana Joao Lourenço kandi yatangaje ko ibyo bihugu byombi bigiye gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho n'impande zombi. Inama yayo ya mbere ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi i Rwanda muri Angola. Perezida wa Angola ukora ubuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Kongo yagize ati, habayeho kumvikana neza hagati yacu nk'abakuru b'ibihugu kwaganishije ku gisubizo maze gutangaza. Inama ya none yahuje abakuru b'ibihugu yabanjirijwe n'iyahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byose uko ari bitatu. Nyuma y'iyi nama, binyuze ku rubuga rwa Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byatangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ku rugendo rwo gusubiza ibintu ku murongo hagati y'ibihugu byombi ruzakorwa mu byiciro hakurikijwe inzira iganisha ku gukemura ibibazo bihari yiswe ya Rwanda, ishingiye ku kongera gusubukura ibikorwa bya komisiyo ihuriweho yari imaze imyaka myinshi idakora. Iyo nzira kandi nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo irateganya ko imirwano yahagarara, abarwanyi ba M23 bagasubira mu birindiro bahozemo mbere y'uko imirwano yaduka mu kwa gatatu k'uyu mwaka nta kigombye gusabwa. Umubano hagati y'ibihugu bituranyi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye kuzamba kuva iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwacyo, zirimo n'abasirikare ba leta yari imaze gutsindwa mu 1994. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinjaga gusiga bakoze jenoside no kugaruka ku rugabaho ibitero. Iki gihugu cya Kongo ariko nacyo gishinja u Rwanda kukigabaho ibitero mu bihe bitandukanye no kugira uruhare mu mfu z'abasivili babarirwa mu mamiliyoni mu ntambara zabaye akarande mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. Hamwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, umubano wasaga n'urimo kugaruka mu buryo hagati y'ibi bihugu, ariko wongeye kuzamba kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka, aho ibitero by'inyeshyamba za M23 byuburiye Kongo igashinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda kohereza mu burasirazuba bw'icyo gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe kurwana ku ruhande rwa M23. Ibyo byose ariko u Rwanda rurabihakana. Tukivuga kuri iyo nama yahuje abaperezida bombi, mugenzi wacu Alias Sanka yaganiriye na bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda batuye mu ntara ya Kivu ya ruguru ahakomeje imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu, ikizere cyose cy'abanyekongo no kuby'umwihariko abatuye intara ya Kivu ya ruguru yerekeye muri Angola. Iyi nama igenzurwa na perezida w'icyo gihugu Joao Lourenço yari irindiriwe cyane mu mpande zose kugira ngo amahoro n'ubwiyunge bugaruka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Rwanda. Ikaba inashimisha abantu. Uyu ni Valerie Mukosasenge, akaba ari umuhanga mu bintu by'amajyambere n'umutekano. Imitima yacu yose iri ku byo bari buvugane muri Angola. Nk'uko mubizi, tubonye amahoro twese tudakoresheje intwaro byaba akarusho. Tuzi yuko icyo cyemezo babikunze, ibi biri rucuru mu kanya byarangira vuba vuba. Turabashikiriza kumvikana kubera amajyambere y'ibihugu byacu. Nous les encourageons encore d'être francs, mais également de privilégier la paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement.
Lieutenant Jonas Badera n'umusirikare mu ngabo za leta ya Kongo yabye ijwi rya Amerika ko imirwano ya buri munsi ntacyo yamarira abantu kuko intambara yica no gusenya. Akaba we yifuza ko Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bava i Rwanda babonye igisubizo ku kibazo kibatandukanya. Akaba afite n'iyindi nama y'akarusho abagira. Bambiane ukweli. Twifuza ko babyirana ukuri barebe kitagenda bagashakisha amahoro mu mpande zombi kuko niyo twabigenza gute nta kiyaga tuzashira ku mupaka ngo dutandukane abaturanyi iteka ryose. Kuva leta ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba za M23 kuri iyi mirwano ya nyuma hagati y'ingabo za leta na M23 imaze hafi amezi abiri, abavuga ikinyarwanda batangiye guhohoterwa bigatuma badakora akazi kabo neza. Ariko iyi nama yabongeye amagara. Umwe muri bo ni Godelive Uwimana Ntamuheza ari Igoma yahunze intambara avibunagana muri groupe Majomba. Iriya nama ndikumva ngewe ndi kuyishigikira kubera ko aba president bafashe icyemezo cyo guhura kugira ngo baganirire amahoro twabuze kuva iminsi myinshi, kubona yuko bashaka ko amahoro garuka muri Kongo no mu Rwanda, abaturage babane nkuko bisanzwe. Icyo nasaba bari abari mu rugamba wenda bagacisha bugufi bakareka kurwana, bakarindira yuko abaperezida bacu babona igisubizo ku bibazo byo dufite by'amahoro. Reba abantu benshi bamaze gupfa, reba kandi abandi bamaze kwirukanka bataye ingo zabo, ariko twizera yuko nibabona igisubizo kuri ibi bireba amahoro n'ibindi by'amacakubiri byari bimaze kuza mu bantu nabyo bizashira, tubane nkuko twari dusanzwe tubana. Iyi nama ifite uruhare runini muri iyi minsi Kongo ishinja u Rwanda gushigikira umutwe wa M23 n'u Rwanda gushinja Kongo gushigikira umutwe wa FDLR. Ali Asanka Darius, ijwi rya Amerika, Igoma. Tukivuga ku bijyanye n'umutekano muri Kongo, igisirikare cya Uganda kivuga ko kimaze kugera ku ntera nini mu kurwanya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. UPDF iri mu bice bya Beni no mu gice cya Ituri kuva mu mwaka ushize, aho ikorana n'ingabo za Kongo FARDC. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi. Mu butumwa bugenewe abanyamakuru, igisirikare cya Uganda cyavuze ko kuwa mbere cyahanganye n'abarwanyi ba ADF kigafata inkamba ikomeye cyane y'abo barwanyi yitwa Rusorobu, kikicamo abarwanyi barindwi. UPDF inavuga ko yafashe ibikoresho byinshi by'intambara by'uwo mutwe hamwe n'ibyangombwa by'inzira nka pasiporo yo muri Tanzania y'uwitwa Monde Kassim Muhanda, indangamuntu y'igihugu cya Kongo hamwe n'ibikoresho by'itumanaho. Amwe mu mafoto y'ijwi rya Amerika ryabonye harimo ayo igisirikare cya Uganda kivuga ko ari abarwanyi ba ADF bishwe n'andi mashusho y'ibisa nk'impapuro hamwe n'ibikoresho byo mu rugo bivugwa ko byabonetse muri iyo nkambi ya ADF. Umuvugizi w'iki gikorwa gihuriweho n'ingabo za Uganda hamwe n'iza Kongo kizwi ku izina rya Operation Shujaa, Major Peter Mugisha, yavuze ko igikorwa cyo ku munsi wa mbere wa kino cyumweru yari intera ikomeye cyane mu rwego rwo kurandura uwo mutwe wa ADF. The mission of the phase 3. Phase 3, remember, it requires killing or neutralizing the command structure. Iki ni icyiciro cya gatatu cy'urugamba rwo kurwanya ADF. Muri iki cyiciro tugamije gusenya ubuyobozi bwa ADF. Nibimara kugerwaho ntibazashobora kongera kugaba ibindi bitero ku basivili. Vuba aha tugiye gusohora indi raporo yerekana ko guhera ku itariki ya 2 uku kwezi ko abarwanyi benshi ba ADF bishwe n'intwaro zabo zigafatwa, which shows that more of the ADF have been